Hadin ba ke Shillong la jong kala deban penbenai ke jingmi no kin riungut kiplia jongka kata saungut dei kiplia bari nari Brazil pat arngut dei kirangale kai khasi urani ba penyeso syaka FC Goa katba ukan chai ba penyeso syaka Rajasthan United handrai tang hadin kato kanisngi ke Shillong la jong kala penbenai ke jingsoi thamai kin riungut kirangale kai India dak ba penbena lengba ke Facebook page jongka kiplia ba ke Shillong la jongka soi menta ka semoy yak balatip kumu avehe kurung badai urang elek ka syakmat naga klub Delhi FC kan basa waipat ya balatip kum ubles washam ubadai urang elek ka syapdeng na ka sai RC ubalai ni kini kirang elek ka ba ke Shillong la jong kala penbena ba ka soi ya balatip kum Rudra Wed badai urang elek ka syaden naga klub South United FC. Ubasau na kinero day urang leka syadin yaw balatip kumu Efram silang rem dolangga ubaday urang leka naka Chanmeri FC. Kadba ubasanro day urang leka syadin yaw balatip kerteng kumu Samuel Mesang ubaday naka klub Jamshedpur FC. Ubanriu day usai rem Sital Singh ubaday ro urang leka syadin naka jok klub kata naka Jamshedpur FC. Ka Shillong la jong kan pengkrek ke jingelek kai ha keduran kap kaban sedang hang nei ha Shillong ndok ka arpun riu tering mentau benai habo phai shakawai pat ko khubor ka klub East Bengal ka penbena bakasoy ya lai ngut kirang elek kai bari kata dei nari Brazil nakari Palestine pat kumjo nari Argentina kala soy ya Miguel Figueira nakari Brazil kumurang elek kai syapdeng pat kala soy ya Muhammad Rashi kumurang lekai syapdeng nakari Palestine. Bat kala soy pat ya urang lekai Kevin Seville nakari Argentina kumurang lekai Shaden. Kat kum gajing penbena ya ke jersey number pra on pong da Miguel. Kat ba ya ke jersey number enyau posau on pong da Rashid. Kat ba ya ke jersey number kaba nriu on pong da Seville. Tiplok tanggine tad hadop melia kendo akawai pat ko video kublai shibona.